burya icyo kibazo si ukibaza wenyene ni benshi nanje ndimwo n'abandi benshi babyibaza kubera iki abana bashobora kuvukira mu ngo zikomeye z'abayobozi ugasanga barabayimbura kimazi ugasanga n'ibyishengero babishiramo akarenge gato ubundi rero uburezi bupfira mu buto. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, reka nkuramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko duhuriye aha hantu tuje kuganira nkuko tujya tubikora. Uyu munsi nzanye no mujia, niyo mpamvu nanjye nambaye furari. Umujia niwe uje kutuganirira kuko tutamenyeranye. Batanzi nitwa Eric Habyarimana, ndagira ngo mpe uyu muvandimwe, uyu musore w'Imana ugiye kutuganirira kugira ngo nawe abanza twibwire tuze gukomeza ikiganiro tuziranye. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Ku mazina yanje nitwa Ruremesha Fisto. Abanyamazina abavyeyi banyise. Sanzwe ndumujia Yego. wo mu ciciro c'abambasaderi. Kandi sanzwe ndume mu bayobozi bakuriye abandi mu ntara. No bandi umunyamabanga w'intara. Ntarinjira muri byinshi, mwidondoro wanje abavyeyi banyise ni Ruremesha Fisto. Ibintu turaza kuvyumva mu kiganiro. Murakoze cyane Fisto, kandi tuguhaye ikaze ku murongo w'umucyo w'isabato. Imana duhana umugisha. Maze kutubwira yuko uri umunyamabanga wa JIA mu ntara, ese ni iyihe ntara? Ni ntara mvuga butumwa ya Rumonge, ni misiyoni ya Bujumbura. Yego. Niyo y'u Burundi. Murakoze. Rero turi ni mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge, twahuriye na Fisto na babajia batuganiriye ubuheze mwivuga butumwa. Uyu Fisto rero ni umwe mu bayobozi bayobora abandi, bayoboye rwaruka twabonye benshi rwose baje kudufasha ivuga butumwa hano mu gace ka Buyengero ku musozi wa Gitsinda, ahaturanye n'urusengero rwa Gasema, rwa rundi twakoreyeho interview. Tugwaye ikaze rero Fisto. Murakoze. Kandi nkuko biri mu muco wacu, mbere yuko dutangira ikiganiro ngiye kugusaba ubanze usenge tubone ukomeza ikiyago. Tucishije bugufi. Tagushimiye mutanga bugingo, tugushimiye kuduhaye kano kanya kugira ngo twereke abandi ibikorwa byawe no hagucubahero. Turi hano imbere yawe turabanyabyaha, turakwinga Mwami uducishe bugufi maze uduhe kwihana uzobugize neza. Amen. Kuduha kwihana duhe kubabarirwa uzobukoze. Amen. Mwami mwiza, ngwino bane nacu mu kiganiro, ahacu habure ariko izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose na hose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Fisto rero umaze kutubwira ko uri umwe mu bagize club ambassador cyangwa se icyiciro cy'abambasaderi. Iyo ni club imwe mu maclubs aba muri JIA. Mbese wabwira gute abajia cyangwa se abandi bantu badasobanukiwe n'ibya JIA, intunganyo y'abajia imeze ite ku buryo umuntu ajya agera no mu cyiciro cya ambassador? Ubundi abajia basanzwe bagabanijwemo ibyiciro bingahe? Wageze mu ambassador gute? Ambassador yo ni bande? Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe ku isi yose ibyiciro biraja gusa. Ibyiciro byacu birashika 6. Yego. Hari icyiciro c'abana bato, uko bisanzwe umuntu atazi ibya JIA. Ku bana bato ni guhera ku myaka 4 gushika ku myaka 10. No kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 15 abona abatohozi. Yego. Kuva ku myaka 16 gushika ku myaka 21 cyangwa 22 abona abambasaderi. Ni icyiciro ndimwo. Yego. Ni kuvuga ko jewe ndi ku cyiciro ca 3 uvuye hasi. Nyuma hacasigaye ibindi byiciro bingahe byose nkikurikiza biri imbere, harimo kuba umukandida chef guide, itegura kuba
chef guide yego harimo no kuba chef guide kandi bishobora kuba nkaterwa iteka nkashobora kuba senior youth leader nabyo birashoboka yego no kuvuga rero kugeza ubu je ni mu ciciro cy'abafise imyaka guhera 16 gushika 21. yego urakoze cyane ndumva bisiguritse ku bantu batari basobanukiwe nuko urubyiruko rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi rutozwa. Hari abatozwa mu cyiciro cy'abato nko amaze kubitubwira guhera ku myaka 4 gushika ku 9 kandi buri mwaka n'ubundi baba bafite ishuri bari kwiga. Hama guhera ku myaka 10 gushika kuri 15 ni icyiciro cy'ingimbi umaze kutubwira ko cyitwa gute mu Kirundi? Abatohozi cyangwa se pathfinder, aba explorateur mu Gifaransa. Hama guhera ku myaka 16 gushika kuri 21 ni ambassador ariyo Ruremesha Fisto arimo. Ukirundi n'abaserukizi. Abaserukizi urakoze cyane. Hama icyiciro gikurikiraho rero ni icyiciro cy'abakuru JAN gera ku myaka 21 kuzamura. Nkuko yabivuze nicyo kibonekamo abayobozi n'abayobozi bakuru. Abayobozi baba mu byiciro bitandukanye, baba batoza baba batoya nabo bitwa abashefu guide, n'abatoza za ngimbi babatohozi nabo n'abashefu guide. Cyakwaye n'ikindi cyiciro gishyashya cy'abayobozi bakuru cyiswe senior youth leader umaze kubidusobanurira. Ruremesha rero urumujiya mwiza, ufite ubuyobozi maze kutubwira yuko umwe mu bayobozi mu ntara, uri umunyamabanga w'icyiciro cy'urubyiruko mu ntara ya Rumonge. Ese ubundi wabaye mu Adventiste ryari? Se wabivukiyemo? Wamenye ukuri kw'Abadiventiste gute ku buryo wageze ubwo wishimira no kuba muri iki cyiciro ukaba n'umuyobozi muri cyo? Dufashe utubwire amateka yawe. Murakoze cyane. Ko mubisabye kambasangize ubuzima bwanje bubyankwemo kugira aho ngeze ubu ubwo mumbona kuri kamera. Yego. Bisanzwe ababyeyi banje navutse ari Abadiventiste. Yego. Gusa uretse ko mama umbyara yibarutse yanyibarutse muri 2006. Yego. Ubwo nico gihe yabatirijwe. No kuvuga papa yarasanzwe aba mu Adventiste, mama yabatijwe ico gihe. Igihe wavukiye? Igihe navuka. Cyiza cyane. No kuvuga rero navutse mvukira ku ishengero rya Rumonge. Ntaramvuga butumwa Rumonge nyene ko ryitwa ishengero rya Rumonge ko niryo ryavya amashengero yose yo mu Rumonge. Yego. Ashika 10. Iryo shengero narikuriye ko kuva ndi muto narirereweko ndakura gushikana n'ubu ngezino. Ahanini rero nakuriye mu ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Akarangamutima k'ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi nakuze ndakabona. Amashengero amwe uko yagiye aravuka narabibona, nari impari ndabibona. Ariko nanone ntibyantumye ni kwijajara kubera ko abana twavukiye mu ishengero hari ukuntu nyine tuba tumeze. Yego. Ubuzima bwo kwizera usanga ba papa aribo badufatiye runini, usanga niyo twisunga cyane tujya gusenga kubera ba papa ba mama, ugasanga niko bimeze. Ariko jewe ntabwo nigeze ndavyisunga, ahubwo nipfuza kubaho nk'umuntu yuzuye mu byankwemo nk'abandi kurusha uko noguma ndabifatanya kurusha gukurikira abavyeyi. Yego. Bisanzwe papa ntabwo twakuranye hafi. Papa yarasafiye agenda, buze gusafira ni no kujya gushaka ubuzima handi. Yagiye kujya gushaka ubuzima handi, ntabwo twakuranye. Burya mu myaka mbayeho tubanye imyaka 4 gusa. Bishobora kuba ari 5. Nawe n'Umudiventiste ni watwereka umuco munoze mu muryango. Ariko mama maze kuwufata byaratworoheye. Yaza aratwigisha mu buto bwacu, akanadusengera. Yego. Akadusengera, akadusabira umugisha, akadusaba ko twokurira muri yo, two twoba abakozi. Mu buzima bwanje nakuze bambwira ko nzoba pasiteri. Yego. Kuko twigeze kuja gusura sogokuru abyara papa. Nteruye n'uruyoya arambwira ko nzoba umukozi w'Imana. Amen.
ariko ibyonye barabimbwira mugabo numva ko ataho bisa bisaniye no kwizera kuba umuyobozi no kwizera birashobora kuba bitandukanye kubera impano n'agakiza ntabwo bisa yego rwose ntibisa rero mu buzima bwo gwaruka ndashobora kubwibanda ko kubera nambaye iyi uniforme yego ndashimira ugwaruka rw'abadivantiste bo munsi w'indwi kubera ko rwarantoje ibintu byinshi rwaramfashije jewe natanga kuba umujiya ninjiye muri club y'abatohozi kubera ubundi hose nabironkera akanya bivanye ko ntari bwabyumvishwe yego muri club y'abatohozi ninjiye afise imyaka 12 ndaba umutohozi ndayimaramo imyaka iyisigaye yose kugira ngo mve mu ciciro c'abatohozi yego kubera ko rero nari mfise personalite niniya navuye mu batohozi hataragera nja mu bambasaderi ifise imyaka 15 gusa byonye sinzi ukuntu babigenje ariko kubera nari maze imyaka myinshi mu batohozi barabona ko ubanza ari ukuri muremure yarayimisigiye abantu badukurikiye Fiso niwe muremure muri iki gikorane turimo mu bantu baje kubwiriza uko bakwibesheho rero yuko wakuze yego bashobora kuba baranyibeshe ko kweri nabaye navuye mu batohozi nkifise imyaka 15 ujya mu baserukizi nja mu baserukizi natangwe kurongora ishure ry'isabato ry'abasore mfise imyaka 14 y'amavuko ku rusengero iwanyu ku rushengero bivanye no kunitwara ndakurira mu ishengero ku myaka 16 y'amavuko nabaye umunyamabanga w'ishengero ntabwo ryari ishami ni ishengero ryejejwe ryavuze amashengero menshi mu bisanzwe rishatse kubisigura neza ni nko ku ntara yego bisa nkuko naba nabaye umunyamabanga w'intara ariko ibyo byose ntibyanci intege ngo bisamaze nakoze ibyo nshinzwe ku mwaka wa mbere badutuye turi abanyamabanga b'ishengero babiri kugira tuzofashanye ariko biza kuboneka ko je nyine nshobora kwifasha kuba ndabishoboye je nyine imyaka isigaye ni kuvuga kuva mfise imyaka 16 gushika ubu nujije 20 ndi umunyamabanga w'ishengero rwose byarakomeje kugeza ubu narizewe mu myaka 5 shobora kuja mu nama komite nshingwabikorwa ya misiyoni misiyoni kandi yego nawe uri umuyobozi ndi mu nama ya misiyoni ndabyumva ku myaka 19 niho natorwa haraciye iminsi mbaye muri komite mfise imyaka 19 niho naja muri iyo komite bigenze uko rero ndabona ko Imana tera agateka uyizeye kurusha imyaka dufise amina kandi taraba ngo wavukiye mishengero canke wavuye handi kandi no kuba umwana yakuriye mishengero kagira icuma ari ishengero navyo nagateka ku bavyeyi bawe n'ishengero amina muhira baranyizeye barabiryoherewe kugeza ubu ndumva ko umengo bamfata neza bivanye nuko baze gukura mu ubwo buryo yego rwose bamfata ku rwego rukuru kurusha mukuru wanje bivanye n'ubuyobozi ubuyobozi mba ndimwo bavuga ati burya buyobozi n'ubuyobozi bukomeye yego byaramfashije nubwo ugiye mu bikorwa kurusha imyaka bigorana ariko biragukomeza yego birakubwira umuntu w'umushinga nawe akomeye mu buzima yego rwose bikagutoza no kubundi muntu mu buzima rero nk'umwana yakuriye mu ishengero ubwo nubwo buhamya no muha kubaho mu buzima bw'ukwizera bisaba kubaho uramirije ko buri kose na cyane cyane ko nta muntu avukira mu rushengero naho baho twese tuvuka turi abapagani niyo mpamvu ntibaraba ngo wavukuriye mu ishengero cyangwa ngo wavukiye mu ishengero oya mwese murabatizwa kandi muza kubatizwa amazi amwe n'umuntu avuye inyuma y'ishengero bivuze ko rero twese tuvuka turi abapagani bisaba ko tubatizwa kugira ngo twakire Yesu twese tukaja mu murongo umwe tukizera kumwe tugafatira urugendo rumwe nibyo noshikiriza murakoze cyane ubwo mise ntekereza isomo
Pawulo yandikiye Timoteyo, isomo riri mu cyete cya mbere cya Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12, nanjye ndawukunda. riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo b'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Iri somo rero ndumva rwose naritura Fisto, kandi numva ko Imana yagiye imukoresha ibintu bikomeye cyane, yagiriye umumaro itorero ndetse n'umuryango. Ubwo kandi ubwo byagenze gutyo n'igihugu wakigiriye umumaro. Abaji-A turi muri serivisi yo kwita ku gihugu cyacu tuvukamo, Imana yaduhaye ko duturamo, ndetse no kwita ku itorero kugira ngo umurimo w'Imana ujye imbere. Imana iguhe umugisha Fisto, ko wabanye n'Imana, ko wayihaye ugakurira mu itorero ukabasha kurikorera bikakugeza kuri ayo majyambere yose umaze kuturondorera. None ndagira ngo ngire icyo nkwibariza cy'amatsiko. Tujya tubona abana benshi bavukiye mu itorero rimwe na rimwe, ndetse ari abana b'abapasiteri, abana b'abakuru b'ishengero, ariko abona iby'Imana ntabwo bibafataho. Ukabona nyine baza mu rusengero ari ukubakubita ngo baze, rimwe na rimwe ndetse ntibabijyemo, birarenga ndetse bakaba ari bo baba abanywi b'ibiyobyabwenge biboreza, abantu banywa urumogi n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye urubyiruko rw'iki gihe rwishoyemo. Niki wavuga ku bijyanye na experience yawe yo kuvukira mu ishengero, n'abandi wabonye bangana nawe cyangwa se uruta cyangwa bakurutaho gatoya, ariko muri generation yawe bavukiye mu ishengero, biba byagenze gute, bipfira hehe? Murakoze cyane. Burya icyo kibazo si ukibaza wenyine, ni benshi nanjye ndimwo n'abandi benshi babyibaza, kubera iki abana bashobora kuvukira mu ngo zikomeye z'abayobozi, ugasanga barabaye imburakimazi, ugasanga n'ibyishengero babishyiramo akarenge gato. Nanjye abo twakuranye bari uko benshi wasanga mu gusenga na mukuru wanje biramushikira, wasanga nawe nyene biramugora gusenga, kandi twarakuranye abona umuco n'ubugenzereza mwarigiye hamwe, mwararerewe hamwe, ugasanga birabaye. Akenshi rero ibi bintu birakunze gucanga abantu benshi bivuye ku kuntu uwo mwana aba yaratojwe ubwo burere ariko ntabufate, ugasanga akunze ibyo bintu by'isi. Akenshi birakunda kuva ku mpamvu nyinshi. Buriya turafise abayobozi b'abapasiteri usanga babwiriza ababyeyi ku ruhimbi, bakababwira gutoza indera abana babo, ariko iwabo badashobora kuba bavuga. Yego. Tukaba dufise abo bayobozi ugasanga iby'ingo n'imiryango ku ruhimbi arabibwiriza, kandi bakabifitiye impano, mugabo mu rugo iwiwe atazi kubitondeka ku rutonde. Yego. Ubundi rero uburezi bupfira mu buto. Burya nashikiriwe amahirwe yo guheza amashure, niga ivyo by'imibano. Bavuga ko umwana guhera munsi y'imyaka ndwi kumanuka ari aronkera ubumenyi bw'ibanze bw'ubuzima buzomutonga. Yego. Rero iyo umwana apfiriye mu myaka ndwi ya mbere, ntuwiteze kuzoza kumutoza ku myaka 15. Ntabwo bishoboka. Ku myaka 15 bishobora kugorana kubera bamaze kwihitiramo wenyine ubuzima azobamwo. Rero ababyeyi benshi turasamara, ugasanga abana bacu twibutse kubatoza ariho bamaze gukura, ngo niho baba baraciye ubwenge. Kandi ikindi nkebura n'abana b'abapasitore, buriya mu gitabo cy'ivizigiro bihambaye niho nasomye ko naho yoba Mose canke Yobu canke undi muntu wese yizeye kurusha tuba tuzi muri Bibiliya, atazokiza umuryango wiwe. Yego. Ahubwo buri wese azokwanzura yiwe magara. Ni ukuvuga twirengagiza tukabona ko abana bakure mishengero ko kwizera kwa mama bacu, kubaho kwa mama bacu mu byo kwizera gushobora kuzodukiza imbere y'urubanza. Ariko nitumenye ko imbere y'urubanza tuzociga urubanza bivanye n'ibikwiranye n'ibyo wakoze wowe ku giti ciwawe. Ni kuvuga kandi rero dukwiye kwikebuka. Yego. Dukwiye kwikebuka kubera ko abenshi mu bana bakure mishengero no mu kuja kubatizwa baradusodika. Bakatubwira ati mviriza, utabatijwe tuzosubira gukorera ibindi. Urumva akajya ku gitsiro cy'ababyeyi ntaba yarabyihitiyemo wenyene, usanga bikora kubera nyene
ababyeyi babimubwiye niyo mpamvu usanga benshi badakomeye mu kwizera bidafashe muri bo kubera babijemo nk'umugirwa w'umuryango w'umuco w'umuryango. Benshi rero babikorera uko benshi urabona dufite n'ikibazo hariho abana baza kubatizwa bahora baririmba no mu makorale hari n'abana baja basigura mu byo dukurira mu ishengero badutoza jiya idutoza kubwiriza idutoza kuririmba buriya bijya bintu turabifata ukacumenga twarashitse kwizera twarashitse ukacumengo ibintu byose by'abadivantiste turabizi nta mpamvu yo kubikurikirana. Yego okay hajya niho nyine dukwiye gufatira kugira ngo dufashe n'abandi batari abadivantiste. Rero tudasamaye ni byiza ko abajiya abana dukurira mu ishengero tubaho mu buzima bw'ukwizera dufise intumbero n'ishingiro nyakuri tuvana mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Mbere y'uko mva kuri ino ngingo yerekeranye nuko nifuza kusangiza ino experience nyine y'abana bakuriye mu ishengero, ndagira ngo ukore umwitozo muto kandi urumuji urawukora neza. Mbese ni ibihe byiza byo kuvukira mu ishengero kandi nizihe ingorane zo kuba waravukiye mu ishengero? Murakoze cyane. Ibyiza byo kuvukira mu ishengero ni byinshi uretse ko tutabibona. Ibyiza byo kuvukira mu ishengero no kuvuga ubufise amahirwe yo kwigishwa Bibiliya udahugumba. No kuvuga ubufise amahirwe yo gutoza umuco w'abadivantiste udahugumba. Nigeze kuba ndahantu muri Global FD musi mpuzamakungu ugwaruka pasiteri bari baturungikiye muri mission yadushingiye igishinga ntavuga ati iyo nkurira muri jiya nari kuba meze neza kurusha ukumeze. Yego tubwira ko mu myaka yarabatijwemo mu myaka 2 sinibuka neza menga ni ibiruko abatijwe bamuture ku mukuru w'ishengero maze aho hantu ngo habera igikorane. Habaye igikorane indirimbo umva yibagiye igitabo cy'indirimbo ari muri programa iyo ndirimbo ntayazi ku mutwe. Noneho rero agiye gutangaza ya indirimbo arayitangaje kuyirimba ntabyo ashoboye kubera ntayazi, kubera ntabwo yakuriye muri ubwo buzima bwo kuririmba. Ntabwo yakuriyemo. Ni kuvuga gukurira mu ishengero ukurira ufise umuco w'abadivantiste, indirimbo z'abadivantiste uzizi, uburyo bw'abadivantiste bakoramwo, ubufise n'amahirwe yo kwiga ufise amahirwe yo kwigaragaza kuzi kubwiriza n'ibindi bintu natara ufise. Ibyo byose n'amahirwe ubufise kuba wakuriye mu ishengero. Yego nk'ubu nanje indirimbo z'abadivantiste nyinshi ndazirimba ku mutwe kubera ko nakuriye mu ishengero. Nta nubwo bisaba igitabo nubwo n'abandi indirimbo yose wotangaza mpita numva inyunze kubera maze igihe kinini ndaziririmba. Yego hama kandi bifise n'ingaruka. Bise n'ingaruka ku bantu batabiha agaciro kubera kuba wakuriye mu ishengero ni nka kujya ko umuntu bo muterera mu mata akaba mu mata burya ntanayakumbura. Yego kubera guma yabona yanwa no koga akayoga mbere akayisiga. Ikibazo ni icyo ndumva aca bahadindiriwe kanini abiha urumva aca bahadindiriwe. Burya nigeze kuba ndi muri kampore imwe birambabaza. Iyo kampore yari kampore yo ku rwego rwa mission. Nicaye ahantu ndi gusoma igitabo cy'intambara ihambaye higeze haje umuhungu yakuriye mu ishengero uko nyene ansanga ahantu nicaye arambaza ati iki gitabo uri kurasoma nicaye ndamubwira ko ari igitabo cya mwe mu buhanuzi. Acambaza ngo none igitabo cya mwe mu buhanuzi ngo ni iki kandi yavukiye mu ishengero. Cyane ambwira ati igitabo cya mwe mu buhanuzi nta gitabo na kimwe cya mwe mu buhanuzi uzi. Ashambwira ko gucyazi ngo yo bari indirimbo zo guhimbaza Imana. Twaramutwe n'abahungu twari kumwe kubera twebwe mwaka karere k'iwacu navuga muri zone 5 nabana tukura dutozwa ivyanditswe. Yego abahungu twari kumwe ni kuvuga ino mu karere iwacu biragoye ko umwana bahatazi igitabo cya mwe mu buhanuzi ko dukura ibyo batubwiriza batwereka tubone ibyo bitabo basomamwo akarere ka Rumonge hose abakuru b'ishengero badutoza kuvyiga bino nk'ibyo. Twese twari mu kigwi cyaturamutwenga umuntu ko yasanzwe atabizi. Numva ko nako nakaga kuba wakuriye mu ishengero ry'abadivantiste ntubuze n'imyizerere yayo. Ndikuvuga ku bantu rero badaha agaciro ivyanditswe byera dushingiye ku mico y'abadivantiste. Shaka gusanga
ari ikibazo gikomeye. umuntu akaba afite izina ryiza ari mu makorale ariko ugasanga ibyishingiro byo kwizera itorero rimenya ntabwo bo abiha n'agaciro. urakoze cyane Fisto kudusangiza ayo mateka. Ni ingorane cyane ku bantu bamwe kuvukira mu itorero, bishobora gutuma n'umuntu arimbuka niba nyine umujiya nka Fisto amaze kugera iyo myaka yose atamenya ibyo abadiventisti bizera, biba bibabaje cyane. Ariko kandi harimo inyungu nyinshi, nanjye nagize amahirwe yo kuvukira muri iri shengero. Amen. Dufite inyungu nyinshi yo kumenya ibyanditswe, tukabasha kubisigura, tugatozwa tukiri bato gukorera Imana nk'uko Fisto ari kubitubwira. Bantu mwavukiye muri iri shengero, mumenye yuko mwambaye ikirezi kandi mumenye yuko kera, ayo majambo mvuze ni Ikinyarwanda, natwe n'ikirundi biravugitse. Yego ni byiza. Mubyaza umusaruro amahirwe Imana yabahaye. Ikindi kandi ntabwo twangiritse, nk'ubu mu mubiri wanjye ntabwo harimo inyama z'ingurube, ntabwo harimo ibintu by'inzoga biboreza. Ibyo nabyo ni uwundi mugisha. Njya mbwira abantu JA, nanjye murabona ko nambaye agafurari kugira ngo nisanishe na Fisto. JA yaranejeje cyane mu gihe abandi bakina umukino w'umupira w'amaguru yenda bakina sinabyaye urayizi. Yego. Twebwe babyitwa gasahira. Bakagukubita rwose ugataha wavunitse. Abajiya bo ntabwo ari uko bakina, baba bari ku karasisi kuri parade, ngira ngo mwarayibonye aba bajiya badukoreye parade nziza cyane. kandi iriya parade ishishikariza abantu gukundana, ntabwo ari sinabyaye. Oya, dufite imikino yihariye yo gutoza abantu gukundana, gutoza kumvira, gutoza gutega amatwi. Ibyo byose ni inyungu nziza cyane tuvana mu itorero ry'Abadiventisti wa karindwi. Kurivukiramo rero ni umugisha cyane. Ndagira ngo twimuke ku byerekeranye n'amateka yawe yihariye, tugaruke muri uyu murimo w'ivugabutumwa ubwo wazanye n'abana batari bakeya. Ndibwira yuko uri muri bamwe bateguye kiriya gikorane nk'umunyamabanga. Ese uratubwira iki ku byerekeranye n'uyu murimo mwiza mukora, umurimo w'ibwirizabutumwa, aho twabonye aba adventures b'abana bo ku myaka 4 kugera ku 9 baza, harya babita guta ba pathfinders, abatohozi baraza ku myaka 10 kugera ku 15, abambasada warababonye, ibyiciri byose biraza, bizamuka imisozi miremire, biza ahantu hakonje cyane. Abantu twasanze bagize ubwo bati mbese bano bana bazabaho bate, ariko Imana yakomeza kuturinda. Ni gute iyo filozofi y'ivugabutumwa mufite mu ntara yanyu, urayivugaho iki? Niki wabwira n'abandi bajiya kugira ngo bakunde uyu murimo w'ivugabutumwa? Murakoze cyane. Jewe nabaye umunyamabanga w'intara kano karere nsanga dukora amavugabutumwa. Noneho nakuze ariyo mibereho yacu muri aka karere. Abashefu bacu badushikariza cyane gukora amavugabutumwa. Usibye ko habaho igihe cyo kumanza kuranya abajiya, haba amakampore menshi kugira ngo tumanze turonke urubyiruko cyangwa isugwaruka dushobora gukoresha mwaye mavugabutumwa. Tumaze kurubona, twabonye ko intumbero yacu ari kumenyesha abo kwisi bose ubutumwa bw'iki gihe. Amen. Iyo niyo ntego y'abajiya. Noneho rero mu ntara yacu mvugabutumwa ya Rumonge, natwe twafashe iyo gahunda. Ni natwe bw'akarere gakora amavugabutumwa menshi kandi ari ameze neza, asa neza, kubera ko tubipanga neza kandi uburongozi buradufasha kandi buradufata mu bongo. Nanjye nkunda urwaruka, nkunda urwaruka rwacu kubera ko ruritanga cyane, rutaba kamo aho mperereye hoho barabizi. Nababwira ati umviriza, hakanye hashushe dutegereza kuduga, byose n'umurimo w'Imana kandi byose n'urukundo rw'Imana. Rero turi gutegura ivugabutumwa bwa mbere no gicako. Ivugabutumwa turi kuritegura mu aka karere, hari kuba amavugabutumwa menshi kandi y'urukurikirane ashobora kuba agoye no kugera. Ahubwo mukuru w'intara yacu Imana imuhezagire cyane, kubera ko nta muntu n'umwe abuze ivugabutumwa ngo ni kubera ngo iki kirengo avuga ati raba ukuntu mubikurikira byose bibe. Yego rwose, kugira ngo ubutumwa bukwire hose. Kandi icyo nshimira n'Imana, mwe mavugabutumwa havamo umusaruro. Twebwe rero turi bitumwa ko nubwo tutorondera ko tutokora amavugabutumwa iwacu giti cyacu, hari abantu benshi baba batwizigiye bavuga ati aba bajiya
turavye inguvu bafise inkomezi bafise turabatumiye mu gikorane cacu tuzobane ariko byinshi twebwe ibikorane byinshi turavyitegurira byinshi bya abarongozi babivuze ku muco w'isabato barabivuga ibikorane tumaze gukora n'ibindi turiko turategura byinshi ni ukuvuga rero mu murimo w'ivugabutumwa kw'aba bana ni ibintu bakuriyemwo barabinezererewe kandi n'abana nyine bagiye no kurarika babiryohererwa urabona neza ko bafise umuvuduko wo kubikora rivugabutumwa rero turitegura hari mu kwezi kwa kane ntibeshe ni mu kwa kane uko mu ntango z'ukwa kane twaricaye nk'inama yo gwaruka dukoranye n'abayobozi baje ku mashengero turicara turiga ukuntu twokora ivugabutumwa ko twebwe muri point cyangwa mvuze ati mu byiza kwibwa mu nama mu mirongo yibanze mwitako mu by'inama dutangura icambere n'ivugabutumwa ibyo ryama ritangura haba no mu manama y'ishengero nababwiye ko ndi umunyamabanga w'ishengero point ya mbere abari ivugabutumwa byiza cyane rwose nuko byama bigenda turahera ku ivugabutumwa turaraba ukuntu ibintu byogenda uko twokora ivugabutumwa tuza gusanga amavugabutumwa menshi asobanye ntitwobaho tudakoze ivugabutumwa mu mwaka byo natumugaza kubera buri mwaka dutegura ivugabutumwa turavuga tuti rero turondera ahantu twakorera ivugabutumwa tuza gusanga umukuru w'akarere turimo twarigeze gukorana igihe kimwe tumutumiye nk'umusiguzi uriya Pionnier Celestin nawe yari mu gikorwa twa twamutumiyemo twavuye tumwambitse kuko yavuye abikunze cyane yaje atari umujiya yarabitubwiye muri yaje atari umujiya ariko ashitse ababonye intunganyo y'abajiya avuga ati kweri abajiya n'abantu bakora ibintu byiza cyane cyane abo mu karere ka Rumonge kuko aho karanga turakisangije usa gusanga umenga turakisangije rero tuteguye iryo vugabutumwa turavuga tuti tuzokora gute kugira ngo umujiya wese aribemwo dukore gute rero niho nabipresenta nk'umunyamabanga narakirije ndasaba ndavuga ati ko nyakubahwa Pionnier yadukoreye ibintu nkabirya nta twumwituri neza nawe kuko mu mwaka karere twasanze ko intara mvugabutumwa ya Rumonge haba kwishengero haba mu bisata byose nta gisata na kimwe cyari bwiga ariko ivugabutumwa ahantu byagaragara ko rero aka karere umenga twaragatereranye kandi kari mu ntara mvugabutumwa yacu no kuvuga iyi ntara amenyerezwa ikuki intara mvugabutumwa ya Rumonge twaje gusanga ino nta n'ishengero ryejejwe rihari sinzi ko Celestin bari babwiye yego nta shengero ryejejwe rihari ayo yose n'amashami aza gukukisha ishengero sanze ryo mu Rumonge za gusangana ingorane sharuva turere kariya karere nk'intara ya Rumonge ku rwego gushengera tubaserukire tuje nk'abajiya b'inkwakuze tuhakubite ivugabutumwa cyatuvyumva kumwe n'abayobozi shakibotera turondera umuyobozi w'aka karere Pionnier atubwira ko byose bimeze neza mwebwe site ndayiteguye mwitegure mutanga amatariki twumva Imana ibirimo turaryoherwa burya twatangwa dutegura indwi imwe turavuga ati indwi imwe kweri ni ngufi turavuga ati dushiye ku ndwi zibiri aho rero tumaze kumva ko umuco w'isabato uhari kandi witeguye kudufata mu mugongo twarabyishimiye cyane turavuga ati n'ugwaruka rwagira rusibe rubishaka kubera uburyo turondeye agatike bidashobotse tuhaduga n'amaguru mugabo dushike mu ivugabutumwa turikore twarabikoze neza ubu turi nk'ugwaruka rushika 70 turi muri iki kibanza twaje harimo n'abana batoya bavantiriye mwarababonye kuri kamera kana karere gakanye dushitse karatugoye mugabo kubera ko turabajiya twize kuba mu buzima bwose twarabimenyeye nyuma kandi twaje gusanga abavyeyi imbere baraduteye ubwoba ngo karengo kazotugwa twaje gusanga umenga turidagaduye kandi turaryohewe kandi turumva ko umenga n'indi ngwibo itwongera tukibera mu gikorane mu bw'Imana turagikunda rero mu buzima bwanje bwite bw'indani mu buzima busanzwe bw'ukwizera ndakunda ugwaruka ndakunda gukorana n'ugwaruka ndi umuntu akunda gushikiriza ivyiyumviro kindimo ndagishikiriza mbona kitabangamira abantu ndagishikiriza kandi iyo numvise ivugabutumwa ndavyitwararika kandi ndafasha mu buryo bushoboye haba mu vyuma nsanzwe mu DJ mwiza uradufashije kuvuza ivyuma
usibye ko bitugira abantu b'akajagari Mujya aba DJ mutwitwararika nabo cyane. ndabasuhuje aba DJ ndabaramukije nabo baze baritwararika umurimo w'Imana Amen. babishyize ku mutima batitwaza ngo ni ibyomba ego nogerezaho. Ego murakoze mumaze kutubwira uko byagenze kandi Imana ishimwe ku bw'uburongozi bwanyu nabo mufatanije ko mushyira imbere icyo itorero rishyize imbere icyo Imana yahamagariye itorero ry'Abadiventisite aricyo kivugabutumwa. Hano hantu koko Pastor Pionnier Celestin yarabitubwiye ngo nimwe bajiya ba mbere, nimwe abantu ba mbere bazamutse mu Rumonge baje kuvuga ubutumwa muri iyi misozi. Ni imisozi iteye ubwoba, narabibabwiye naganiraga n'umwe na muzehe Ndikumana Gabriel ukuntu nagiye iwabo bikangora rwose iyo nagiye gukora simbashe kubikora, ariko Imana yabanye natwe iradufasha, ibintu byagenze neza muri iki kiringo cy'ibyumweru 2 turi ku musozo wabyo. Nubwo ijwi ritameze neza ariko murumva nyine ibyumweru 2 ntabwo ari bikeya, umuntu avuga igitondo n'ikigoroba. Turashima Imana cyane kandi turashimira abajiya, dushimira abajiya nanone nubwo twabashimiye bagize neza kwitanga. Ikibazo rero nkubaza yenda twenda no kujya ku musozo, mbese muri ubu rugendo rw'ivugabutumwa cyane cyane bari abajiya, bari abavantiriye, bari abapasifinder, ni izihe ngorane muhura nazo, ni izihe mbogamizi zituma mudakora ivugabutumwa uko mubyifuza, ku buryo mwabwira n'abari twumva ngo tubakeneyeho ibi ngibi? Murakoze cyane. Bisanzwe mu karere kacu n'akarere kagoye cyane cyane kuyemeza ikintu, kubera ko ushobora gusanga usanga turi n'abizera bake bivanye nuko amavugabutumwa yacu turakora turemewe. Usanga amavugabutumwa abizera, usanga nk'ishengero riko abizera 4, amashengero yino cyane cyane usanga nk'abo bantu biko bariko barakora cyane kugira ngo bashobore kuronka ivugabutumwa. Yego, bisanzwe twebwe n'imbogamizi nyinshi duhura nazo nyinshi, kandi nk'ubara abana benshi tutazanye benshi kandi bari kubwira ikimazi mw'ivugabutumwa muga kubera uburyo n'uburyo ababyeyi baba bari gukoresha hariya mu bikorane. Ushaka gusanga umubyeyi yakwibumba 200 ari umwe ku mutwe wiwe kugira ngo akore mu mirimo w'Imana, inyubako, ibikorwa by'intuzeye by'ivugabutumwa, ubufasha. Usanga ariko arabyigabura mwari umwe, usanga avuga kwera ibikorwa mfise byinshi by'uwo mwaka, amafaranga umwana sinzomurungika muri kampore bivuye kuko kuntu abafise uburyo bukeya. Imbogamizi rero ni nyinshi, kuko nk'ubu buyobozi byasabye ko duterereza ahandi mashengero kugira ngo duterere dushobora kuriha n'abandi bana amatike. Urumva, kubera ko ari abana wabwira akavuga ati jewe ndifuza kuza kandi mu murimo w'Imana ndabishaka, ariko kubera uburyo bikaca bigorana. Tuvuga ati naka n'ab'ingenzi cyane katubadugane kubera babasivye byo hava bitugora. Ni kuvuga rero ibibazo ni ibyo, ikibazo cy'uburyo ababyeyi usanga bikeneye. basi se ababyeyi barabyumva kandi barabikunda. Hari ababyeyi, hari n'abana baba muri y'imyaka 2-3 atagira uniforme. Twarabibonye ko akasanga barimwo mugabo nta uniforme, bakaza no mu bikorwa byaje. Burya hariyo n'abajiya benshi batagaragaye, burya mujya munsi muri parade kubera batari bafise uniforme. Yego, usanga niyo ngorane. Usanga nk'ubu turi gutegura amavugabutumwa muga tutabonana uburyo buzoba. Usanga ishengero retse kudushigikira bivanye n'ibikorwa rifise. Kashobora rero n'ibi bica tubikora gute, ugasanga amavugabutumwa menshi arasivye, menshi arasivye kubera uburyo turondera tutaza kuburonka. Kandi ntobwaka ishengero ngo riburonke kubera naryo riri mu bikorwa, riri mu bindi bikorwa. nk'ubu ishengero ryanje usanzwe nkorerako nduhukirako rirakwa hafi miliyoni 40. Nuko mvuga 40 zishobora kurenga z'ibikorwa ibikorane biki, usanga nivyo. Kandi ugasanga nabizera bakeya, turabizera 70 kubera twagiye tubabyara amashami menshi. Ugasanga turabyaye ishami
haravuyemo abizera bajya kuri iryo shami ubundi ho niko inyandiko zidusaba ko tutagwiza umubare w'abizera ahubwo tugwiza amashami niko rero natwe babikurikiza usanga rero abo bantu 70 bari gukora ibikorwa by'abantu nk'igihumbi usanga niyo mpamvu birumvikana rero inshuti z'Imana muri kuri uru rubuga muri kumva iki kiyago mukaba mufite icyo mwafashisha urubyiruko mwarabubonye ntabwo bafite uniforme nk'uko ari kubivuga ntabwo bafite uburyo bwo kujya kuvuga ivugabutumwa kandi barabishaka hari icyo mwafashisha aba bana mukabatera intege mukabakundisha bino n'ubundi basanzwe bakunda mukabereka ko muri kumwe nabo bizaba ari umugisha rwose kandi umurimo w'Imana uzakomeza ujya mbere ndagushimira uko muyobora urwaruka rwanyu mwarabibonye abakoze parade nabo ntabwo bari bambaye uniform mu by'ukuri ariko wari wambaye uniform yuzuye yahagumwe ingofero agasigarana sentire bagasangira udafite agafurari bakamutiza kugira ngo byibuze bakorane bagire cooperation barakundana rero mwabatoje neza kandi uyu nguyu ababyihisha inyuma cyane twaragushimiye kandi na ceremony wadukoreye yo gutangura bino bikorane ya parade nawe turayigushimiye byaratunejeje hari abantu benshi bakanze like kuri kaga parade wakoze bivuze ko byari byiza rero Imana iguhe umugisha ntabwo rero twakomeza guteba reka duheze ikiyago cyacu sinzi icyo ubwira abantu b'Imana dusoza hanyuma ndaza kusaba usoze n'isengesho dutandukanye yego murakoze mu gusoza sinogera ntagize icyo mbwira abo ku muco w'isabato bisanzwe numvise ko bakora ibikorwa byiza kandi bashobora gufasha buri wese mu bijyanye n'ivugabutumwa ndabatera intege rero bahamagare n'abandi bakora uwo murimo umuco w'isabato nawe ushimye cyane kuko nanjye ndabona umengo ukora bimwe mu ndoto zanje bisanzwe no ukundisha n'abandi no ukundisha n'abandi kandi ndakundisha n'abandi ibi by'ugwaruka kuko hari benshi babisuzugura twebwe mu karere k'iwacu ugiye mu gwaruka hari igihe bagufata umenga ni umwana nubwo ubukuze ukabona uri umwana nturakura kandi uri kurafasha ugwaruka kugira ngo rukure amajambo yenje yote yavuze akunda kunkomeza abantu bakora ivugabutumwa mu bana n'abantu bazuhabwa igitsibo cy'ubugingo kandi ikomeye cyane kuko baratoje batoza abantu kandi natwe dutoza abantu bazofasha ishengero yego dutoza abakuru b'ishengero dutoza aba pasiteri bo muri kazoza turatoza abantu benshi uratoza abantu benshi ukavuga ati ugashira ko n'umutima ukavuga ati aha ndi gutoza perezida wa misiyoni muri kazoza natwe baradutoje twisanze aha turashimira badutoje kuko natwe asite twayishikanye hari benshi bahadushikanye niyo mpamvu ndaguhamagarira nawe ufise uwo mutima toza abandi toza abandi kugira ngo bazoshike kugero uriko mbere bakurenge buriya je nkunda gutoza abantu bansumba ndakunda gutoza abantu bazonsumba no kuvuga kubigisha kugira ngo kugeza ubwo bazagera ku rugero rusumba rw'uwanje kubyo mbona bamurikira abandi bamurikira neza kurusha jewe kugira ngo nyine mbone ko Kristo yabakoreyemo nanjye ndabyishimira ndakunda iyo ndi kubona abaje banje bari gusigura biranezera cyane ko ndavuga ati ndiko ndatera intamboko nanjye nubwo ndi buto ndamaze kuronka abo mvyara Paulo yarabyaye Timoteyo nanjye namaze kuronka bane bamaze kubatizwa bavuye mu gwaruka babikunze kandi bazi icyo bagiye gukora kubera inyigisho bahawe indero bahawe ukuntu batunganijwe rero ndaguhamagarira nawe uko urankurikirana gutoza abandi ubishyize ku mutima ni byiza kandi gukora Imana biciye mu bana mu gwaruka jiya nabyo biri mu bintu bituma dukora ivugabutumwa neza kandi ugahamagara n'abandi kubikora babinezezwe kandi bashima Imana murakoze murakoze rero ugize neza ko mwatuganirije ahantu twakoreye hari urusaku abaje bari mu bizamini by'amasomo bize mu masaha extra yabavuye mu ivugabutumwa abayobozi babo bari bakoresha ibizamini amajwi mwumvise yo ntazabaderanje ntabwo bari mu bikorwa bibi kandi n'ibi ngibi nabyo twumvaga ari ingenzi yuko bikorwa tugushimiye akamo buteye ababyeyi kugira ngo bohereze abana babo tugushimiye akamo buteye abandi bari mu rusengero b'abana bavukiye mu itorero
ngira ngo n'uyu wa mbere uduhaye intahe yuko yavukiye mu itorero n'imumaro byagirira umuntu kugira ngo bishishikarize ba bandi nabo bagize ayo mahirwe yo kuvukira mu rugo rw'abadiveniste gukunda iby'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Reka rero dusoze wongera kudusengera hanyuma dutandukane. Dushime turagushimira mutangabugingo, tugushimiye ko ubanye nacu mu byago tugiranye, kandi turagushimiye no hagucubahira. Amen. Tubabarire mwami wose twishize hejuru, maze twigishe guca bugufi kwawe, uzobugize neza. Amen. Dufashe mwami mwiza, maze iki kiganiro umuntu wese kizoshika ko kagera ikimazi, uzumufashe gutera intambwe, ndetse mwami n'uzokibona uzokimusobanurire mwe wawe mwiza abe muri we, maze umufashe gutera intambwe uzobugize neza. Amen. Fasha mwami abana bavutse nkanje, maze bakomeze nabe baze abakozi bagukorera, ntibaze babimbura kimazi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.